want to make this clear. Should the parties not be able to agree on an approach, then we will proceed with the full implementation of all the parts of the bill. Mengameli Cyril Ramaphosa sewunikete labo labakhathatekile ngemthetho weBela Bill tinyanga letintsatfu kuthi baphefumule ngesigaba sesine nesesihlanu salomthetho. He was one of the most principled and courageous freedom fighters that our nation has known. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi lobeka indvuna yemabhizinisi embuso Pravin Gordhan utawungcwatshwa ngalokukhethekile. Anguvusele mbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati la ku SABC1 asibongeke ukuthi ukhethe thine nganze ngiyaqinisekisa ukuthi awukendi iphutha njengoba sikulethela dona ngekunjalo bato. Khumbula ke ukuthi letindzaba tetfolakala futhi ku SABC Plus na ku YouTube. Kanze ungaphinze utithole futhi etingudleni tekuxhumana iX neFacebook ngekuthi SABC tindzaba. Mengameli Cyril Ramaphosa sewunikete labo labakhathatekile ngemthetho weBela Bill tinyanga letintsatfu ukuthi baphefumule ngesigaba sesine nesesihlanu salomthetho. Letigaba tithinzana nemalungelo kanye netintfo letibukene nemtimba lowengamele tikolwa lokufaka ekhatsi lulwimi lwekufundzisa etikolweni nekwemukelwa kwebafundzi. Loku mengameli ukuvete ngesikhathi ahlikihla lomthetho sivivinyo lebe uchibela lobe uvele ukhona wekwengamela tikolwa lomuhla etindlini tembuso ePitoli. Kuko konke lokho beyingekho indvuna yelitiko letemfundvo lesisekelo siviwe Khwarube ngobe athi ke akahambisani nalomthetho ngendlela lome ngayo nyalo. Licembu le-Democratic Alliance ACDP enhlangano efana ne-AfriForum ne-SOS kubala kuletinya tinetinyanga letintsatfu kuvela netiphakamiso kuchibela sigaba sesine nesesihlanu kuBela Bill lekutingcinyana elikhuluma ngokwemukelwa kwabafundzi nemigomo lelulwimi etikolweni ngokwehlukana kwato. Nangabe tinhlangano tiseletikhalo tehluleka kwena njalo lomthetho tawusebenta njengoba unjalo nyalo. For 3 months I allow 4 and 5 to have those engagements. This will give the parties time to deliberate on these issues and make proposals on how the different views may be accommodated. Lomthetho wemukelwe emvunankulu kanye nebaphathiswa lebekadze bakhona kulombuthano. The bill is signed, and for that I want to thank our president for demonstrating a level of braveness that even in this last minute when he's pushed, he signed the bill. This is a step in the right direction. We're not worried about the 3 months, we're worried about the bill and it's signed. So for us it's just to implement it. This bill seeks to really open doors for learning for every child. Kanzike sati setemfundo sichaza kabanti ngemthelela wekuchibela sigaba sesine nesesihlanu kulomthetho. In the event that those two clauses change, it would then mean that the rest of the bill is implemented, not those two clauses, and there would need to be a new bill in Parliament so that again the two houses can approve the new bill. Nanobe kunesiphakamiso salolu hlobo, iDA ivete ukuthi iyachubeka nelihlelo lwayo losenkantolo. Ngakulokunye tinhlangano letifana ne-AfriForum Solidarity ne-SOS tikhiphe statement sekuthi setimele lithuba lekuba ingxenye yetinkhulumiswano kubuka letigaba lelikhunyiswako kulomthetho. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi lo hulumende welibumbano lwavelonke utawuchubeka sebende nanobe kunetinsayeya endleleni. Uthi uhola hulumende loqotfo lotawutfutfukisa timfuno tetakhamuti. Ramaphosa bekaphendvula imibuto ngesikhathi anetingxoxo nebetindzaba ePitoli. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi wengete litsimba lelitawubukana netinkinga kulo hulumende welibumbano lwavelonke labukene nato. Ramaphosa uphinze wathi kunekuvana kundlula timpi kulo hulumende. Kanzi uthi lo hulumende uhlose kuthuthukisa lelive. People of South Africa have determined that and forced us to work together. And you could say, well, others could have had a choice. Yes, they could have had a choice, just as they had a choice on a voluntary basis to be part of the government of national unity. And having entered, they now see that this government of national unity is actually aimed at advancing the interests of the people of South Africa. Of course, some of the participants may well want to advance the interests of their constituencies, as they call it. My constituency is the people of South Africa.
and I'm getting my cabinet colleagues to say, we focus on the people of South Africa rather than try and focus on our own party interests. Mengameli Ramaphosa uthi uhola hulumende lolandzela imigomo nalogcile ekwenteni tonke timvo ebaleni. Ramaphosa uthi kude inkinga lede sisombululo. I invite to the ceremonial table. Sikubutile mbukeli ukuthi ngekubuka kwakho lokufonsisana kwe-DA ne-ANC kulokusayinwa kwe-Bella Bill kusikhombisa ukuthi kusebenzisana kwabo kutawuba ngiko yini kulo hulumende welibumbano. Umbono wakho uyalandzela. Lani nje ayilukhulu elisazobona impela sangathi lelifindo lomshado wabo uzophela khona amadoza. Lolu donsiswano olukhona phakathi kwe-DA ne-ANC ngiyacabanga ukuthi lisazoqhubeka ngezizathu zokuthi labantu bahlangana babevele kukhona ukuqwebhana ngaphambilini. Ngiyacabanga ukuthi naleli findo abalibophayo lisazoqhaqheka. Mhathi into eyenziwa i-DA ifuna ukuthi sijayivele yayo iGatara, ifuna ukuthi ishaye iGatara thina sijayive. Angeke sizwe nge-DA. Cha mina ngokubona kwami ngibona ukuthi angeke babambisane kulohulumende welubumbano ngoba naloyo ufuna kushaya wakhe umthetho ubuse yena. ANC ne-DA zidibene zenza uhulumende enibanselwano ngoku ayifanelanga batsala-tsalane fanele enye nenye into bathethisane bevane. Sekukwaningi sikhonjiswa noma kukhona izimpawu ezikhomba ukuthi ANC kanye ne-DA inokudonsisana okukhomba ukuthi lokhu uhulumeni we-GNU othatha kube nzima impela ukuthi ubambisane kuze kube sekugcineni. Nakuba kungelula ukuqagula kwamanje kodwa ke asibuke ukuhamba kwesikhathi ukuthi ukusebenza kahulumeni ngeke kuphazamiseke yini mayelana nomdonsiswano wabo. Kodwa ngicabanga ukuthi umongameli uthatha isinqumo esihle ngokusayina lo mthetho. Mana-ke ngombono wembukeli i-SABC ete yetheswa ukuthi iphendulela ngawo. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi lobe ngayindvuna yemabhizinisi embuso Pravin Gordhan utawungcwatshwa ngalokukhethekile. Ramaphosa wengcise emavi akhe endvudvuto kulandzela kushona kwaGordhan. Kanti ngekukhona nalabanye kuleli kanye netinhlangano tetepolitiki letivakalise imibono yato kulokushona kwaGordhan. Mengameli uthi uchithe isikhathi naGordhan Ntole ebusuku ngaphambi kwekuthi ashone. Umchaze njengomuntu bekacothwa alichawu lelingaphelelwa ngemandla. Gordhan ubulewe isifo semdlavuza. Mengameli ubese uthi halamzi njengenzima liyadlala ngoGordhan kutepolitiki kuleni nangalesikhathi asasebenzela sive. Most principled and courageous freedom fighters that our nation has known and produced. We extend our condolences to his wife, Vanita, his daughters, Anisha and Priyesha, and to his family. Bantu bakuleli kanye netinhlangano tetepolitiki bavalisa imibono yabo ngekushona kwakhe. It is time for a reset. All progressives, including those with a Congress orientation, must reinvigorate the so-called old values and reassert those values. I'm filled with deep sadness. A sadness that Pravin should pass away so soon after he retired, in the hope that he will have more time to spend with his family. With no fear of contradiction, that if PG didn't do that, the Guptas will still be in power. Oh, sorry, JZ will be still in power. That statement from the EFF, was it just a statement of irony? Because greed and corruption defines what the EFF leadership is about. The problem that they've had with Pravin Gordhan and everybody at SARS is that SARS has to go after tobacco smugglers. Now, don't ask me why EFF is so attached to tobacco smugglers and whether some of the leaders live in the yards of tobacco smugglers. Don't ask me any of that. PG is largely hated
by those who hate him and who have defined themselves in inimical terms as people who don't like him, simply because of the fact that he took a stand against corruption in our country. A true patriot, a corruption buster, and ethical leader. We will never forget the contribution that Comrade Pravin Gordhan has made towards the freedom of the people of this country. But I think his most important legacy was his stance against corruption and the fact that he was prepared to go and testify at the Zondo Commission of Inquiry into state capture. Kepha i-EFF ibe nembono wehlukile kulokushona kwakhe njengoba ithi unemlando wehluleka kusebenzisana kanye newenkhohlakalo. Ramaphosa appointed him as the Public Enterprise Minister in 2018. And this was supposed to signal a clean-up role at the state-owned enterprises. However, the clean-up was an orchestrated destruction of South Africa's most critical assets. Lona bekayinduna yamabhizinisi kahulumende Pravin Gordhan uyobekwa endlini yakhe egcina eThekwini ngelivile elitawu ngalesine emgcobeni okhethekile lonikwa emalunga ahulumende. Kwenyuka kwelizinga lebugebengu nekufisa kutfutfukisa tidzingo tetakhamuti eMpumalanga Kapa bekusesiqongweni setinhlelo tanvunankulu emhlanganweni wekuqala welibandla lakhe lelibuke kubusa ngekubambisana ngekhatsi khulumende wesifundza e-East London. Mvunankulu Oscar Mabuyane ukhathatekile ngelizinga lelisetulu lekufunwa kwemali ngebucili kubantfu bathenjiswa kuvikelwa. Uthi lokhu kutawubalekisa basisithi mali. Mpumalanga Kapa inezinga lelisetulu lebugebengu lokufaka ekhatsi kugcekeza, kudubulana, kucekelwa phasi kwetakhiwo ncandi, kanye nalobugebengu lobendeka kamuva bekukhishiswa imali ngeludlame ngenhloso yekuvikeleka eGcebera naseMthatha. Emaphoyisa kulesifundza asabophe bantfu labengamashumi ngekusebenzisa luhlelo i-extortion hotline lesanza kwethulwa lehlose kucedza lenkinga lewisa emabhizinisi. Ehamba phambili imiba ibingulomcimbi wolwaphulo mthetho othande ukudlunga apha eprovinsini oziveza ngendlela ubusela okanye izinto kuthiwa ze-extortion. Mabuyane uthi tingemanga tinsolo letithi uyahlomula kulobugebengu kanzi letiphimiselo tendiwe inkosi yabathembu ubuyele ekhaya Dalindyebo. For me, as I've said, it's a pure diversion. I think somewhere there's a Thuggery, a syndicate that is trying to create a narrative so that we don't focus on the actual problem. We look around, it's a fight of a king versus a premier, and thugs continue with whatever that they are trying to do. So it's deliberate from where I'm seated. Hulumende wesifundza ucele umphakathi ukuthi ubikele emaphoyisa bonke bugebengu lobendekako. Ngisho nekuhlukunyetwa kwebafati nebamfana. Bafunzi besikolwa semabanga laphakeme ePinari eMpumalanga bakhathatekile ngelukusasa labo kulandzela ukuthi bangabhali luhlolo lwabo lwekuhlola kulungela luhlolo lwegcina lonyaka. Labafunzi base Chief Charles High bangetulu kwemashumi bebaphinza matikuletsheni kulandzela kungendi kahle nyakenye. Bebaqale lokuphinza tifundvo ekucaleni kweminyaka kanti kuthi ngekuhamba kwemalanga batshela ukuthi sebafunzi besikhashana kunginyalo badzangele bafuna timphendvulo. Kunelicembu lebafunzi lelingadingela ukusasa labo kulesikolwa. Lokhu kulandzela ukuthi bangakhoni ukubhala sifundvo se-life orientation. Labafunzi bakhathatekile ukuthi ingabe batawuvumelwa yini ukubhala luhlolo lwabo lwamatikuletsheni. I-principal bamtshelile ukuthi abantwana labathethe baningi yena akazange asitshele konke lokho-ke wasekela sabhala ngoMarch sabhala ngoJuni nyalo uma sekumele sesibhale nyalo ngoSeptember. I-LO azange sibhale mara lamanye ama-subject sawabhala baskiphe emasentini bathi siphume ukuthi bakhetha abantwana bona lekumele babhale. Lelo bese ifuna ukuthi sibhale i-LO sibe ma full time ngoba labanye bethu bafelele i-LO betele ukuthi ma full time betakutolongisa yona le-LO mara nyalo sebajika abasayibhale i-LO. Bheki Mahlalela unebantfana lababili labafunza kulesikolwa kanti uthi lesimo siyamkhatsata njengemtali. Ngaphathe kahle njengomtali ukuthi abantu bala esikoleni abantwana nabo babamise ngaphandle. Ngiyamangala nje ukuthi kwendekani ngoba ngabe ukuthi bekude ukuthi bangabahluleke kubhala ngabazange babathathe ekucaleni kweminyaka. Litiko letemfundvo kulesifundza lithi batawubhala luhlolo lwabo labafunzi.
The fact that these candidates are not registered is not true. These are part-time candidates who are only attending lessons at the school in preparations for the writing of the final examinations, and they are going to write these final examinations in the centers where they wrote last year, and this applies to all the candidates who are part-time, who are registered to write. Kulindzeleke ukuthi bafundzi babhalela uhlolo lwabo kule nyanga letako. Asibamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati. Uma uqedza ngena ukhethe kahle disekhona hlala nathi. Litiko letemisebenzi yesive netakhiwo nqandi kwaZulu Natal lithi litawubuyisa takhiwo letithethwe ngalokungomthetfo ngaphansi leli tiko. Leli tiko belenda luhlolo etakhiweni letatiwa ngalitithethwe ngalokungemthetfo disenjetiswe imigulukutfu lekangako. Labantu labahlala kuto bahlala ngaphasi esimo lesibi kungcolile futhi akukaphephi. Leli tiko lithi lisebenzisana namasipala weThekwini kulungisa libhilidi lePalm Beach neleSiemens. Pressure on the Department of Public Works in that for the Palm Beach Hotel we are paying 152,000 rand in rates per month. On top of the security that has to be provided. So it means it puts a lot of pressure on the already cash-strapped department, and that's why we're coming with good solutions. Let's start with this building, the Siemens building that is more than 100 years old, beautiful historical building. We have already from our side signed the paperwork to hand this building over on their request to the municipality, to the metro. Kule nyanga leyingcile amaphoyisa ashasele lamanye alamabhilidi eSouth Beach abopha abantu bakulamanye emave labalikhulu nemashumi lasihlanu labede emaphepha labavumela ukuthi babe kuleli. Nasivakashele imakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lenyukile naliqhathaniswa netimali takulamanye emave. Kutamidlalo mbukeli sibuka elangeni lakusasa kudlala umdlalo weCAF Champions League emlendeni wekuqala emkhathini kweMamelodi Sundowns nembabane Swallows eLucas Masterpieces Moripe Stadium. Kanti emoyeni sikhulumisana nemqeqeshi welicembu lembabane Swallows Caleb Ngwenya kuva kabandi ngalo mdlalo. Asikubingelele sikwamukele ngenya itindzabeni tesiswanti la ku SABC1. Usele msakati ngusele nababukele emakhaya. Waqala nje ingabe ahamba njani emalungiselelo emkhonto kaShaka kulomdlalo wakusasa? Malungiselelo emidlalo wethu wakusasa ahamba kahle. Sikile ePitoli Itolo. Samukeleka kahle. Sawaqala lungiselelo ethwalo umdlalo sise thubeni lelikahle lekokuthi badlali lesita nabo baphelele badlali sebawulungele lo mdlalo. Nidlala neSundowns lenemlandvo lomuhle ebholeni letinyawo kuleli. Kepha emidlalweni yayo kule season lensha kubonakele ingadlali kahle. Ingabe lokho kunganisebentela yini kuyiswayilo kulomdlalo? Isalo iSundowns iyatiwa eAfrica yonke nathi siyayati ukuthi idlale ezingeni lelisetulu kodwa ke sithanza ukuthi kulomdlalo iSwallows their level nathi sibeka tandla kulomdlalo. Ngwenya ngabe yini longathanza kukusho kubalandzeli belicembu lembabane Swallows ngekunesekela kulomdlalo? Singacela siyawata amaSwallows ngokuthi adlala lichaza belingakanani kulandzela team yabo.
siyathi ukuthi batophuma ngebuningi babo kuda kulomdlalo singathatha leli thuba ekubacela nekubakhuthaza ukuthi bede kulomdlalo badlali batabanemandla ngoba babona. Ngwenya sibonga kakhulu isikhathi sakho. Sibonga kakhulu msakani. UKhaleb Ngwenya umceceshi welicembu leMbabane Swallows. Kanti ke sesithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu akasekho emhlabeni lona bekayindvuna yemabhizinisi ahulumende Pravin Gordhan uphethe tiphi mnakethu? Alishone Rebecca sivusele nokumbukela kuzobate Swati ekhaya kuphina kuphila abukele khona nembala siyiphesekele sinakelo lebekathi ke ayindvuna yahulumende kuleli ngaphambilini Mnumzane Pravin Gordhan njengoba ke sivuke ngato ke namhlanje lethi sike sondole ke emhlabeni neminyaka lengu75 budzala simemeke bahlati betepolitiki tawubungata ke impilo yakhe sibuye kakhulu kathi ke inzima yakhe la kayidlalile khulumende welevel eNingizimu Afrika ngetilo kwaloko njengoba ke mengameli sikavele ke akusayini kwaba ngumthetho nakumthetho sivivinya weBella Bill simemeke lisekela lendvuna etemfundo sisekelo kuleli live ukuthi ke sitawena abakabani kana kumthetho lapho sitawuhamba sinikele khona ke nemlayeli ke lithuba lokuthi ke atibutele aphinze andlulise ke luvo lwakhe ngana kumthetho losayini mengameli elangeni la namuhla semsakatweni ngesimbi yesithupha kuzimadele insimbi yesikhombisa kumsakato olugwalagwala FM sibonga kakhulu isikhathi sakho Rebecca nelisimba lakho bela sonto lehle mbukele ekhaya Sibonge kakhulu kuSibu phansi embombela mbukeli tingako bese kuphathele tona lomuhla asihlangane ngalokutako impela sonto ibe ngilenhle sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo